Kum ki Kristen ngidi bantip peja gane hatu bakor knang opinyo jingkir ko. U adambat ki im gidon langut ki kon bapau syai khmat. Bukan bet uebel ndri balai ude ueng. Dibab user. Jingkeli baat. Katkum naga kitab Jenesis ublei uthau kanosni yaki eki baro. Jubab kalong nrusni. Ka jingkeli nombar lain. Kamut ayu Genesis. Jubab kalong kajing sedang. Jingkeli basau. Katkum naga kitab Genesis uei ubriu baningkong baplan banisna ye kaying. Jubab Noah. Jingkeli basan. Na kabenta kamet ayu jong Adam la thau ye kaim. Jubab kasingkrung. Jingkeli bahnreu. Ka ega kerteng jong kata kajaka ba ublei upen kulmarno ia kakin ban yekren. Jubab Babel. Jingkeli bahnyau. Ka ega kata kabriu kabala kala mamlu haba kala piksedian ia ka Sodom bat Gomora. Jubab katna ulor. Jingkeli bapsa. Uei ubriu uba im slem tam ha ka Baible im haduk kendai spa nriu kendai sinem. Jubab matu sela. Jingkeli bakendai. Don kanoteli kijat Israel. Jubab kelong khatar jat. Jingkeli basipau. Mano batho ya ka kitab Genesis. Jubab kelong Moses. Lada pikwa tip syusyu syapang ki jingin tip Bible dan negi Baible Quiz. Singo pa subscribe ye nega channels. Kenang ba man bangi upload pinyo i ya ki jingin tip Bible. Kublai unkur kuya pi kublai sibon.